lang yun ta og guna mamugas mananom kay grabe na gyud kalisod ron ang panahon. Ang atong kwarta nga gamay ra maglisod ta og saon pag budget nga atong mapalitanan. Kanay una magdala ka og kalbasa, nananom kag kalbasa lang atong itanom kay dili kayo gasto. Midala kag kalbasa dito sa merkado, 20 ka kilo ha, 20 ka kilo. Gipalit ang imong kalbasa og tag 25 ang kilo. So pilay halin nimo sa 20 ka kilo, 500. So ang imong 500 gikuhaan nimo plite. Mahal kayong plite diri gikan sa moa nga to padong lungsod. Labing barato 100 sa katao. Padong dito 100, pagbalik 100, 200 plus karga. Butang na nato, plitihan na to 50 ang karga. So 250. Imong halin 500. Pila na sobra? 250 na lang. Pila mo kabuok nag-ipon, butang na to 5 unom usa ka balay. Unya ang imong halin 500, gikuhaan nimo plite 250. Unsaon mo pag budget anang 250 nga ang kilo sa bulad langgani labing minus 220. Nya ang kilo sa bugas tag 50 kapin. Unsaon nimo pag budget sa 250 sa usod sa usa ka semana? Labad ang ulo. Munay na. Grabe na gyud og kalisod. Lahi na gyud sa una ug sa karon. Sa unang panahon ang imong 500 moadto ka og merkado. Mapalit na nimo tanan. Kay ako na nakamatngon kog buot ang bugas sa una tag 1.50 gamay pa ko. Ang kanang imong 500 sa unang panahon parte na nandako. Di nakakadaog na. Pero karon maglabad imong ulo kung naa kay 500 kung saon nimo pag budget nga mapalit nimo ang gikinahanglan sa imong pamilya. Ang kilo sa buwad naa gani 300. Unya nahalina na kag kalbasa 500. Ikuhaan mo plite. Kung saan mo pang budget. Asa man ang palit og bugas, wala na. Mo nang parting paita. Mo nang maningkamot lang ta. Jud, mamugas tag mais. Mananom ta bisag unsa, kamuti, balanghoy. Kay panahon nga akong tiyan magkutoy, naa tay makuy-kuy. Thank you for watching. I love you all.